muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti zacu mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. radiyo ijwi rya amerika iravugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ntongere rero kubasuhuza mbamenyesha yuko mu Burundi nako Burundi n'u Rwanda bakiganira kugira ngo bafungure imipaka basangiye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu byacu ko ari bibiri, bariko barakora kugira ngo baze bugurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi. Uyu ni Eveline Butoyi, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, hari mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi bahaye abamenyesha amakuru. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo arasura igihugu cya Pologne gituranye na Ukraine. Ukraine murabizi iri mu ntambara. Naho Tigreya ivuga ko yiteguye kubahiriza agahenge kugira ngo imfashanyo zibashe kugera ku bajahajwe n'ingaruka z'intambara. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu ruzinduko muri Pologne nyuma y'inama yagiranye n'abayobozi b'ibihugu bya OTAN G7, ni ukuvuga ibihugu birindwi bikize ku isi, n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi i Buruseli mu Bubiligi. Inama zose zibanze ku ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Edouard Rwema abahe iyi nkuru. Aho mu gihugu cya Pologne, Perezida Biden yasuye ingabo z'igihugu cye ziri mu butumwa, anasura bimwe mu bikorwa by'ubutabazi bigenewe impunzi zihunga igihugu cya Ukraine. Ari mu mujyi wa Rezenzo hafi y'umupaka na Ukraine. Kugeza ubu Pologne niyo imaze kwakira impunzi nyinshi z'abanya-Ukraine. Mbere yo guhaguruka i Buruseli yerekeza muri Pologne, Perezida Biden yabonanye na Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen. Bemeranya ko Uburayi bukwiye kugabanya peteroli na gazi bugura mu Burusiya. Hafi 40% ya peteroli na gazi Uburayi bukoresha buyikura mu Burusiya. Perezida Biden yavuze ko inyungu Uburusiya bukura mu kugurisha ibikomoka kuri peteroli yayo Perezida Vladimir Putin ayikoresha mu bikorwa bya gisirikare birimo kugaba ibitero kuri Ukraine. Asanga gukomeza kugura peteroli mu Burusiya ari ugushyigikira intambara mu buryo butaziguye. Ku ruhande rwe, von der Leyen yavuze ko Uburayi bwiyemeje guhangana n'Uburusiya bitewe n'intambara bwashoje ku gihugu cya Ukraine. Yavuze ko amaherezo bizarangira Uburusiya na Perezida Putin aribo babihombeyemo. Uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza Uburayi gazi ingana na metero kibe miliyari 15. Inama yahuje Perezida Biden n'abayobozi b'ibihugu bihuriye mu muryango OTAN yasabye ko ibyo bihugu bitangira kwitegura ko Uburusiya bushobora kugaba ibitero by'ubumara kuri Ukraine. Perezida Biden yavuze ko biramutse bibaye ibyo byaba imbarutso yo kwihimura ku Burusiya binyuze mu buryo bwa gisirikare. Ijwi rya Amerika. Noneho tugiye muri Tigreya na Ethiopia, murabizi nabo bamaze igihe barwana. Tigreya rero itangaza ko izubahiriza agahenge kasabwe na leta ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed igihe cyose imfashanyo ihagije yagera muri iyo ntara y'amajyaruguru ya Ethiopia rero yajahajwe n'intambara, kandi imfashanyo ikahagerera igihe. Ibyo ngibyo nibyo Tigreya ivuga. Fidel Niyongabo nibyo ababwira. Ako gahengwe katanzwe ejo kuwa kane kazotuma imfashanyo yinjira ikongera igatangwa mu ntara ya Tigreya. Yamara ivyerekeye kugene ako gahengwe kazokubahirizwa ku rugamba ntibitomoye. Leta ya Ethiopia yamye itangaza ko imfashanyo irekuriwe kwinjira mu ntara ya Tigreya. Yamara igice gitoyi cayo nico cashoboye gushika muri iyo ntara kuva inteko za leta ya Ethiopia zihavuye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021. Abategetsi b'intara ya Tigreya bagirije aba leta ya Ethiopia n'ab'intara za Amhara na Afar ko bazibiye imfashanyo igenewe iyo ntara. Yamara barabihakana. Ahubwo leta ya Ethiopia yagiriza abagwanyi b'intara ya Tigreya ko ari bo bazibira iyo mfashanyo kubera bateye intara ya Afar irimwo ibarabara ryonyene ryuguruye ku ntara ya Tigreya. Ishirahamwe mpuzamakungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyakiye neza ingingo ya leta ya Ethiopia yo gutangaza agahengwe. Iyo ngingo yakurikiye urugendo ya Addis Abeba muri iyi ndwi w'intumwa idasanzwe ya Amerika mu ihembe rya Afrika David Satterfield.
ayo rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Dushimire Fidele Niyongabo na Edi Rwema bayatugejejeho. Namwe nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ariko rero nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Mu biyaga bigari byifashe bite? Nuko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Eveline Butoyi yatangaje ko leta y'u Burundi ititeguye gufungura imipaka ihana n'u Rwanda mu gihe rwaba rutararekura abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu 2015. Yabivugiye mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu bahaye abanyamakuru n'abanyagihugu uyu munsi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arakomeza kuri iyi nkuru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntibica hirya no hino mu kwemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo imipaka ico gihugu gisangije n'u Rwanda yugurugwe. Yamara umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko ibiganiro bigeze kure. Eveline Butoyi afatira ku butumwa abakuru b'ivyo bihugu bibiri Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame barungikiranye mw'ibanga, ubutumwa bwabashikirijwe n'intumwa zitandukanye zavuye mu Burundi no mu Rwanda mu mezi abiri aheze. Muri rusangi n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, imigenderanire muzi ko yatosekaye, kandi uno munsi aho bigeze murabona ko abo bakuru b'ibihugu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo iyo migenderanire isubire kumera neza. Biragoye kumenya ikiri mw'ikete ryandikira abantu babiri cane cane umukuru w'igihugu. Ibirimo rero sinobibabarira ko ari biza bishimangira ibijanye no kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi uko ari bibiri ku neza ya twese abarundi n'abanyarwanda. Ati mbega u Rwanda bamaze gutera intambwe bakugurura imbibe, ati Burundi bwo buriko bukora iki? Muvyibuke burya mu Rwanda buguruye imbibe bijanye naho ikiza coronavirus kigeze. Uno munsi rero baruguruye uruhande rwo mu Rwanda, reka natwe turindire niyo bitera bija, kuko nico twese twifuza, kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo migenderanire itere ije imbere. Umuzi w'ivyo Uburundi busaba u Rwanda no gufata no kurungika abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ndetse barondegwa n'imitahe mpuzamakungu boba bari ku butaka bw'u Rwanda. Aha Perezida Paul Kagame aheruka kumenyesha ko bamwe muri abo mugenzi we Evariste Ndayishimiye arondera bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU kuko bahawe ubuhungiro co kimwe n'abandi bahunze intureka zadutse mu mwaka w'2015, ari navyo vyatumye ivyo bihugu bibiri bidasubira gucana uwaka. Kuri iki umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico akivuga ko hamati mu vyo Burundi busaba nibasanga bajya batembagaje ubutegetsi uno munsi Burundi buri kubasaba u Rwanda basigaye bagengwa n'amategeko mpuzamakungu, reka ivyo tubirindire. Mugabo ico muzi coco murazi ko hariho abateye igihugu muri 2015 bari mu Rwanda, kandi ko igihugu cyacu Burundi kitanezerewe na gatoyi niyo nyifato. Hama ibijanye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu vyacu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo baze bugurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi. Yamara yemeje ko ivyo bihugu bibiri vyifuza gusubira kunywana bikagenderanira bigasangira kabisi n'agahiye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari kumwe na bagenzi we bavugira inzego nkuru za leta mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatanu. Ikindi kibazo kitasigaye inyuma ni kiraje cishinga abanyagisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho ubushikiranganje bw'umutekano buheruka gufata ingingo yo kubuza amakinga, amapikipiki n'amatukutuku gutwara abantu n'ibintu hagati muri ico gisagara kuva mu ntango z'iyindwi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano wo mw'ibarabara. Ivyo bintu vyose rero bihurira muri ajya amabarabara vyatumye mu mwaka uheze gusa
hapfa abantu barenga 300 bivuye ku masanganya yategwa n'ivyo vyuma. Murumva rero yuko leta itari kubisabirako, itari kwemera yuko ku munsi hapfa umuntu agakomereka abarenga 10, muri abo haba harimwo nka 5 usanga bakomeretse kuburyo ataco bazopfa basubiye kwimarira. Ivyo bikama biba ku munsi hanyuma leta ngo iheze ibireke gutyo. Ico catumye rero haca hafatwa iyo ngingo, kandi iyo ngingo yafashwe isunzwe amategeko. Aha umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu barenga 25,000 begwa n'iyo ngingo kudahirahira ngo baje mu migumuko biyamiriza iyo ngingo. Umuvugizi wiwe Evrene Butoyi yamenyesheje ko uwo avugira yamutumye kubahumuriza ababwira ko leta itabibagiye, yamara bobo agashavu karaniga. Twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Umuntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasiyo. Iyi ngingo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera. Tugiye kuga mu bana nk'inyoni mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa, nabo nyene ntibizokunda. Ba bantu bazobamara, bazobasokora miyo miduga babakamara yo kurya. Leta yiyemeje kuja iraremesha ibiganiro nk'ivyo aho abamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibibazo nkoramutima kugira ngo bitoregwe inyishu. Isigura ko ari naho imenyera ikiraje ishinga Barundi, gutyo iyo myitwarariko igashigwa mu migambi y'iterambere. Ibiganiro nk'ivyo bibukwa amezi 3 aheze. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu, tuvugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho mwumve aka gatangazo. urande barara igira hirya ariko mada herego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe. Kusekasi ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona uri umunyabugo neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Bagenzi bacu bo muri La Benevolencia Grand Lac, namwe turabashuhuje kuri radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda. Mu ngendo z'urwego rw'umuvunyi mu turere tw'igihugu, ingendo zigamije kureba ibibazo by'akarengane byugarije abaturage, abo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ejo bagaragaje ko ubukene buza ku isonga mu bibabangamiye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboye. Urwego rw'umuvunyi rumaze amezi agera kuri 3 rukora ubukangurambaga bwo kurwanya akarengane no kumva ibibazo by'abaturage. Umuvunyi mukuru ni Rema Madeline yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Ibibazo abaturage bagaragaje akenshi bishingiye ku bukene bwo kubura amacumbi ndetse n'amakimbirane akomoka ku butaka. Uyu nguyu we ni umurwayi cyane, aranancika, aragenda nkamubura kugira ngo njya gushakisha amafaranga. Barambwira ngo umufungirane sinzongere kumugendana, mujyana Indera bakamwana bazajya bamufashiriza imiti mu rugo. Ubwo naba nje nakugira nshakisha iyo tike njye Indera cyangwa n'icyo yarya kuko anywa imiti myinshi, bakambwira njye mufungirana. Nkamufungirana kandi yitura hasi aragwa, nkasanga ibirahure byamukase,
nkasanga hasi yagwiriye ibintu, amaso yatukuye, nkaba ntagira n'aho mba. Afunguwe asanga ishyamba rye bararigurishije, ryagurishijwe n'umuhungu murumuna we, yari yarafunzwe kuva muri 1998. Bimwe mu byabajijwe abayobozi bagenda babiha icyerekezo, bimwe bigasubizwa ako kanya, ibindi bigasabirwa gutegereza. Aha umuyobozi w'inzego z'ibanze yihanganishaga umuturage udafite icumbi, abumvira ko biri mu nzira zo gukemuka. Buri mwaka ku rutonde rw'amazu azubakirwa mu baturage b'umurenge wa Nyamirambo dufite abaturage 2. Igihari ni uko ari ukwihangana no gutegereza mu ngengo y'imari, uko 2 bazaba bavuyemo, ubwo nawe icyo gihe uzaba hari undi utahiwe. Igihari rero nuko niyo gahunda ihari, ubwo rutonde rurahari, kandi nkeka ko nawe uriho. Hari ibindi bibazo biba bifite umwihariko bisaba ba nyirabyo kwihangana, kuko ibisubizo bitangwa n'inzego zinyuranye. Mu mujyi wa Kigali hagaragaye umwihariko w'abatabasha kumenya inkomoko yabo, bityo ntibagire ibibaranga. Ababyeyi ngira nabuze aho navukiye, bamumye ahantu nabaga ngo baze babyemeze, baciye mu irangamirere bamirangamuntu. Nagiyeyo nsanga ngo bagiye hanze, babaga mu Biryogo, narababuze. Ubwo rero nanjye nabuze uko mbigenza, mfite umwana ntabwo yanditse, nanjye ntarangamuntu mfite, kandi akeneye mituweli, nanjye nta mituweli ngira, mbona akazi nkabura uko nkakora kubera ntarangamuntu. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yasobanuye bimwe mu bibazo basanganye abaturage, ahereye ku ngendo we n'abakozi ayobora bamazemo iminsi. Ikindi tubona nuko ari ibibazo bijyanye n'ubutaka, hakaba ikibazo cy'izungura. Hari abana benshi kandi umutungo ari mutoya. Babonye yuko hari abantu bari mu cyiciro cy'ubukene cyane bituruke kuri icyo kibazo cyabaye. Ugasanga bafite abagore 3, bafite abana barenga 10 na bangahe, 10 barenga 10, kandi nta bushobozi afite. Usanga hari imanza nyinshi abantu bagiye baburana mu miryango. Harimo ibyo twakiraga, ugasanga umubyeyi aburanye n'umwana we, abavandimwe baburanye bapfa izungura. Icyambere nuko abantu bagomba guharanira kwigira. Nirere Madeleine uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda avuga ko umwaka washize muri raporo urwego ayobora rwashyikirije inteko ishinga amategeko, urwego rw'umuvunyi rwakemuye ibibazo by'abaturage ku gipimo cya 87%. Gusa kuri Bwaniri Defonse niyo mugabo umuyobozi w'ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abamateka avuga ko basigajwe inyuma, wagaragaza ko izi mvugo ari iza politike, kuko ibibazo byabo bimaze igihe bidakemuka. Birangaje politike mu rwa politike, ukurikije igihe twahereye tuvuga ibi bibazo, ndetse ukurikije n'icyegeranyo abasenateri bakoze, ibyo tuvuga iby'ubukene, kuba abantu bamburwa ubutaka, ibyo byose nibyo abasenateri bagiye bagaragaza. Ariko nk'imiryango ikorera cyangwa ihagarariye aba bantu, igice cy'abanyarwanda kigaragara ko cyasigaye inyuma, duheruka batubaza abo basenateri muri icyo cyegeranyo barimo gukora, ariko ibyakurikiyeho ubu twebwe tubifata nka raporo yashyizwe mu kabati. Rwose ntabwo natinya kubivuga, bireba abandi, twebwe ntibitureba. Ni nayo mpamvu kugeza isaha n'umunota turacyasaba umwihariko wacu kugira ngo ikibazo cyacu kitavangwa n'icy'abandi, kuko iyo bibaye iyo kivanzwe n'icy'abandi twebwe tuburizwamo, bityo ku bandi batishoboye twebwe tukaburizwamo. Nubwo abaturage bashyiriweho inzego zibegereye zishinzwe gukemura ibibazo byabo, haracyagaragara imirongo miremire y'ibibazo abaturage bageza ku bayobozi bakuru iyo babasuye. Depite Christine Mukabunani agasobanura ko abaturage batizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze babana nabwo. Ariko ikindi kibazo nge mbona kirimo, abaturage ntabwo bizera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, kuko ushobora kwakira umurongo w'abantu 50 bakubaza ibibazo byose ugasanga biri kwa gitifu, biri ku karere, barimo barabikoraho. Impamvu rero batabizera, ntabwo babaha amakuru ngo babwire bati ikibazo cyawe kigeze aha n'aha. Hari n'igihe bakubwira ngo cyarakemutse, ariko umuturage ntamenye ko cyakemutse. Ntabwo begera abaturage uko bikwiye. Izi ngendo urwego rw'umuvunyi rumazemo iminsi zihuriranye n'uko abadepite nabo ubu bari hirya no hino mu baturage, aho bagiye kumva ibibazo byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika noneho turebe ikibazo cy'igituntu. Murabizi ejo kuwa 4 hashize isi yose yazirikanye iyi ndwara. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu 1,500,000 bapfuye bazize igituntu mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyine ku isi yose. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi nibyo agarukaho. Mu Rwanda byifashe bite? Yavuganye n'impuguke mu by'ubuvuzi bw'igituntu, akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya iyi ndwara n'izindi ndwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni Dr Patrick Migambi,
aratangira asobanura indwara y'igituntu icyo ari cyo. Igituntu ubundi ni indwara iterwa n'agakoko twita basilikose. Akenshi yandura mu mwanya w'ubuhumekero, ni ukuvuga igihe umuntu ufite igituntu agakorora asohoramo amacandwe zifitemo utwo dukoko twita basilikose. Noneho umuntu umwegereye ari hafi ashoboye guhumeka uwo mwuka ukinjira mu bihaha, hanyuma agatangira kwandura igituntu. Ariko si uko abantu bose ukuntu bahura n'ako gakoko bashobora kurwara, ko ubundi tuvuga ubwandu bw'igituntu, ni ukuvuga ni wa muntu ushobora kuba afite agakoko mu mubiri, none n'umuntu urwaye igituntu ni ukuvuga ni wa wundi noneho atangiye kugaragaza ibimenyetso. Kenshi iyo ndwara ifata mu bihaha, igenda mu bihaha hanyuma bikangiriza ibice by'ibihaha, bigatuma umuntu atangira gukorora, agatangira rimwe na rimwe kugira umuriro mwinshi, agatangira no kugira ibyuya nijoro. Uburyo utwo dukoko tugenda twiyongera cyane mu mubiri, ni nako agenda atakaza imbaraga, agacika intege, agatangirwa kunanirwa kurya neza, agatangira no gutakaza ibiro. Muri make nk'ibyo, usibye yuko hanini nuko navuze ko bifata mu bihaha, ariko ishobora no ifata igice cyose cy'umubiri, ubwongo, mu magufa, impyiko, mu nda, ibice byose byo mu mubiri ako gakoko gashobora kugera gatuma umuntu agaragaza iyo ndwara. Wowe Alex, iyi ndwara warayirwaye, mu magambo avunaguye wayisobanura gute? Yari yagufashe mu kihe gice cy'umubiri? Yafashe mu bihaha, ndarwara, banza kujya kwivuza, nabaje kujya mbere muri pive barayibuze, nza kujya mu kigo nderabuzima cya Remera mu karere ka Gasabo, barayibona, bambwira ko nyirwaye, ndabyakira, bambwira ko ngomba kunywa imiti amezi 6, ntangira kuyinywa, ariko ngo mbere y'uko nyinywa nabanje kujya ngira umuriro nimugoroba, ntangira kugenda nanuka ncika intege, ntakaza ibiro, nta kurya neza, bikananira, ngo ndayitangira ntangira kuyinywa nk'uko nkurikiza amabwiriza ya muganga, nkajya ninywera kwa muganga buri munsi, ntangira amezi 2, mu byumweru 2 ntangira kuzajya ntangira kurya, umuriro utangira gushira, n'inkorora itangira gushira, ntangira kugarura ibiro. Amezi 2 ashize barongera barapima, basanga ndimo kwiyongera ibiro, ndakomeza ku mezi 4, barongera ndakomeza bapima ibiro, nkomeza gukurikiza amabwiriza ya muganga, nkajyayo bakambwira bati ni wowe komereza aho, ndangiza amezi 6. Bari bambwiye, barongera bankorera kontorore, barambwira bati warakize, ugomba kuyihagarika. Icyo nabwira abantu bose, nibabona bamaranye inkorora ibyumweru birenze 2, bajye kwa muganga, iyo ndwara irakira. Hari n'abo twayifatanyaga bari bafite agakoko gatera sida, nabo bakurikije amabwiriza barakira. Ibyo nta mpungenge rero, ni abantu ntibakwiye kwiheba, igituntu kiravurwa kigakira, ubwo ni ubuhamya ntanga, n'ubu mfite intege, ndakora akazi kanjye neza. Ni igituntu kandi kivurirwa ubuntu, nta kiguzi, ibyo nababwiraga batangaga ubuhamya. Nawe nisize kubaza. Yego. Kera twiga mu masegonderi, ndakije ko nakurikiye ibintu bya biyoloji. Two mperuka nyine kwiga, hari umwarimu yabadusobanurira ku bintu by'igituntu, ngo mikorobe zitanduza. Umuntu ukirwaye mikorobe ngo ziba ziri ahantu mu nguni, hehe ahantu hose ushobora kuba hari utwenge mu nzu, aho ngaho mikorobe ngo zishobora kwihishamo. Ese koko usibye ndebye by'uwo mwarimu ashobora kuba yarasomye mu bitabo, ese koko nibyo izo mikorobe zishobora kwihisha aho ngaho mu nguni, ahantu hakonje, zishobora kuba zajyamo nyine nyirizina, ku buryo undi muntu utakirwaye ashobora kuba yakirwara? Ikindi ngira ngo mbaze, ese abantu bakirwara bitewe n'itabi bo bangana iki? Twumva ngo itabi biri mu bintu bituma byanduza igituntu. Abarwara igituntu bo banyweye itabi bo bangana gute, ko twabonye iriya mibare, bo bangana iki ku ruhe rugero? Dr. Patrick, ikibazo cyari? Murakoze.
arakoze kubaza ikibazo cyiza. ndabanza mbanze nsobanurire abantu akantu gato. ni ukuvuga ubundi twavuze ko igituntu ni indwara yandurira mu mwuka. noneho hari nk'ibintu bitatu bine bishobora gutuma umuntu agira ibyago kwandura indwara. icya mbere ni ukuvuga igihe umuntu afite indwara, igihe arimo gukorora asohora utwo dukoko. none niba akoroye akaba ari ahantu hafunze, ni ukuvuga mu nzu ahantu hafunze hatarimo amadirishya, umuyaga ushobora kwinjira ugasohoka, utwo dukoko tuguma aho hantu amasaha menshi. noneho aho hantu niba haje undi muntu akinjira ari muzima akanamara igihe kirekire aho hantu, ni ukuvuga yuko ari ahantu harimo utwo dukoko, noneho akomeza kuduhumeka, ni nako yandura. kuvuga ngo udukoko tugenda tukihisha mu hantu, ntabwo ugihisha, ni udukoko tugenda mu kirere, hanyuma ntabwo ugenda ngo ufate ku rukuta hanyuma uvuge ko ushobora kwandura kubera yafashe ku rukuta. oya, impamvu bavuga gutya ni uko akenshi aho hantu haba ari ahantu hafunze hatarimo umwuka, ushobora kwinjira ugakuramo umwuka uri mu nzu, undi mwuka ugasohoka. kuvuga na wa wundi muntu ukorora aho hantu, buri gihe hakaba uburyo umwuka ugenda uhinduka uvamo hakaza undi mwuka. ni nayo mpamvu bavuga ko abantu bashobora kwandura muri iyo nzu. ariko niba ari ahantu hafunguye, umuntu akinjira agakorora akagenda, hari umwuka uhagije, atari umuntu uhagenda ngo hamare igihe kirekire, icyo gihe ntabwo aba agishoboye kwandura. ni ukuvuga aba agabanyije amahirwe yo kwandura iyo ndwara y'igituntu. hanyuma iri sano noneho ashyira hagati y'itabi, abanywa itabi n'igituntu. ntabwo tuvuga ko umuntu unywa itabi ko yandura igituntu, ahubwo tuvuga yuko umuntu unywa itabi ari mu bantu bashobora kuzahazwa n'iyo ndwara baramutse barwaye. ako gakoko kagenda kagafata mu bihaha, kandi umuntu unywa itabi izo nikotine nazo zigenda zigafata mu bihaha, ibihaha bigatangira kwangirika. none uko wakundi uhura n'ako gakoko ka baside kose kinjira mu bihaha igasanga byarangiritse, ni ukuvuga n'iyo mbaraga yo gukomeza kurinda indwara bigenda bigabanuka, bibona uburyo bworoshye yo kurushaho kwikuba inshuro nyinshi, noneho ukagaragaza iyo ndwara. Jean de Dieu Bimenyimana nawe afite ikibazo cyangwa igitekerezo. ikibazo cya mbere nshaka kubaza umutumirwa ko igituntu umuntu ashobora kukivukana. ikibazo cya kabiri nshaka kubaza niba umuntu avukana igituntu yomenya gute ko yakivukanye, cyangwa umuntu afite igituntu kigitangura kumufata atarajya ku bipimo, iyo kumvira akagira amakenga afite igituntu n'igiki. ibyo bibazo murakoze. Jean de Dieu, nta muntu uvukana igituntu, ariko ushobora kwandura igituntu igihe uri n'injya uramutse uri kumwe n'umwe mu babyeyi bashobora kuba bafite igituntu batazi ko bafite igituntu. dufate nk'umubyeyi urimo konsa umwana, niba arimo gukorora atarajya kwipimisha akaba afite igituntu, icyo gihe kwa kundi akorora uwo mwana aba ahura n'utwo dukoko, ni nako ashobora gukomeza akazaza kugaragaza ibimenyetso akandura igituntu. igituntu ni indwara yandurira mu mwuka. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. ni indwara yandurira igituntu ni indwara yandurira mu mwuka, ariko iravurwa igakira. ni kuri iki kiganiro dushorejeho aya makuru nyine n'iki kiganiro. ikiganiro mushobora gusanga ku buryo burambuye kuri wa#, radiyo yacu voa.com mu gice cya murisanga. maze rero nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mbifurije gukomeza kugubwa neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika. umugoroba mwiza, murakarama.